Namar kajing kiyo kajing pemyok kam yok jam bat kajing keno ya kajing le Benami ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Sora Circle negasni baar kalakintu ya ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ben pindu no ya kajing I trading license ya ki barjala bat ban sange shisendon ya kajing I thamma ya ki trading license ban khayi pateng bat ban nya kamai kali. Hakador khas bela IT Show Chief Executive Member ke KHADC uba Winston Tony Lingdo ke FKJGP kalau ong bagi samla ke jela kidai ki bela aban le ya ki kam khayi pateng yak ba minshwa ya ki kam kidai ki bela penya da ki bar jela. KHP sang kami iman si pan wan cerita ka meet bijing keren ka bidai baka bijing issue ya kini ki trading license jong kini ki security agency ki panabar hakaba ngi baka bijing exploit jong kini ki security agency firm ki panabar hakaba ki bun bagi pun samla jong ki laut ka nam namar ba bijing si ko jong ki bajaka ka baki kut maki ba hakari kini department kalau ka ba hakari department kalau ka he kata ke private ne ke public sector de harga syam ba adin melap so show CM ha bide bani ne nakaliang kejogi yang ba namar ba ibut pat kini ki local kejogi ibam ju participate ya kini ki tanda ki ba wan napo ki central government na kata-kata kubu kecing ya ki namar ba la syam ba man bagi check ya kini ki tanda ne ba kajan ilap ba kini ki local security agency kim syam ala ban participate ani kim syam ala ban kot bor nak bidai ban yahap kata tandar kai tina kata ngi ke da kaseng ngi wan pesno bangun nong lo kejak awareness wan pesno kini ki security agency ki badan apo shillong ki ke ba ki la seng hi da ki pardok persam jeni ba sobha bagian participate ya kini ki tanda ki ba wan ba ka central government nang bangin la ban tek lakam ya ke jingwan dengan security agency pelabar di sekoiru ba ha ki kut ikire tu long ki hapi banya long akbar bat kini ki pelabar tang ba kini ki security agency ki ba nabar kinumla banyo ikutring lesson tang bagi numla ban participate apo ki jing hakini ki state jongi kan dia lada pimentar di persyang ban bangin khanglat din ba kanika district council tu ga syam jinge namar ba di local jongi ki participate ya kanika tanda ke bawan apo central government di akini kendiat singi bela dan nilayo kajing ujor naki paradok persnam ki badon nang ki pomjai ki baya le kam khai patang kam tamaka kam khai motion support Bangladesh akaba namar kumbangi yoi kumbangi tep i ba kini kendiat singi bela dan nakali yang jok kuat kalau penmi ka tugoi ka ordar ka ba ong ba barok ki kali kamai ki ban biang de kat up to date nadu ka permit nadu ka fitness bakun tatat di hadian bakakut kalau penmi ya ketuk ordar kini kali barok ki bomdan ki kat kisla barok layak no barok kumbakalong hadu mentahi kalong 90% mati kali kian ki badai jongki pardo persnam jungi di banyo ban khai biang sajisian ni haban penbiang ki kat kisla di hoi le sina kaliang jong kaseng jungi mdan ai ban persya dia ta di barok ki pardo persnam jungi ki habaki fun ki pentep ini ru kila pentep ba barok ki lele ki kat kisla pendak ikut Islam. Mereka ika pelong pada ini banwan seni, banwan banyak keren banyak kendu ya isiam. Kalau bah kini ki kendiat seni hadian balawan kata ordar ki kali na po asam KS KNL KWG K1 mentah po masai banwan ban kamai. Ti nakaliang cobi nong sakslong nang kiro ki nong hai nang thina po masai ki pentep ini ba kini ki kali ru undi bawara ki kasi. Ki wara hida ki wei pat ki mo ki barjala. Yakini ki kali ban khai hang ke namar ba menta ko makalong hapo majay ki kali ki dan tagat tu kan kali ki ba khai hapo majay dede na kata-kata ka wei ka kali kayo lai trip so trip dede na kata-kata ngingiwan sani ban pensno isi am ban hakabiade bat ka trading license bakini ki kali ki dei bandan ki trading license ki babiang kanang balada na kali ang sang jongi kin lai bansak ki inai bansak ki ki kali lada kim dan ki trading license ka bumet kinwan sani ban le ki trading license tinggal keren Isai be isi amru be imdai ban aya kini kita ding laisan lada ki wan sani dei ladang ilek yang ting isyak ladang ipen sangi aki lada ki wan sani ki yo ta kamdan jumat kata karkom kata kejengya yang ting ke jongi dan nakaliang jong isi amru ila pensai ong ba ya ki kini ki kali ki bona bahar kum ki AS ki NL bat ki wei di badai na ka RTO ka bana sabar i imdan kanu kalenti ke ba nong bat khanglat ya ki bakum kita ki kali nomor boleh bah ka RPO jongki ka kami dan je dai ai bat kalika nang ni ka office ni
te yong ba ya kini ki kali te ngin habban ya keren ya ki bor jong ki jongkum jong ka transport department ke badan hani ka jela ka tani ba kan hab ban pik kemi benia ya kini ki kan ki bekom kini kali laki don em kata ka permit ka basya ya ki baken rung kum sabordar untuk ter nama kumbala ya keren hente kolong ba wat ki bos ki bawan na asam ki hab banyang na tang ni kimla ban ong bandrung sekendong surat maka permit jong ki kamsya bania kumta di nakaliang jong itu nilai ya keren bat iba i hakabiadai pat dia bakini ki kali ki badai jong ki try ki badai nakani kacala jong i ki ba ki RC jong ki pede ki de da ka kateng jong ki non tribal di hakabiadai bakani ilakular baya ki gini ki kali ti inom ai terding lesan lada nakaliang jong i kisang ngila siap ki lani i pensange ki lada kimdan ka terding lesan kababiang tinggal ya keren bat iru bayin ai ki beliau ya ki manpower yangi banginnya le ka kenja ban le ban khanra hangti hakabiadai bakini kali jana kali yang tegi ila kular bayin pek la kani kateo wan lada ila ban penbek ya ka bakum kata